nono. Jatenda Azimio Raila Odinga ogoduonde pinye e romo ne mokwongo gi oganda Luo tok yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani, kowachoni obiro golo twak machiegni kendo twagno biro nyenyo e lela adieri kotenore kod telo mar piny Kenya. Odinga owacho magi duto e sama noyoro e yik mar achiel kuom jodong Luo Ker Peter Nyangaga Akoth e kar chung' od bura mano Maseme. Omedo kwayo jopiny mondo dimbre ka bende owacho no singo ni adiera nyaka wuog e lela. Wanjo ma okoluoro Nyasaye to Kristo no But today we have listed as a peace. We will start with Raila Odinga until he is the president of this republic. For that is the time freedom will come. Sasa tumekimia kwa sababu tunataka atupe mwelekeo. Na tutagojea mpaka atuambie wakati tutaongea, wakati tutafanya nini. He is our leader here and in Mount Kenya. And I want to tell you, do not doubt it. You will see it in the coming days. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Na sio kati cha Afrika tutaongea. Mimi naambia nyinyi ngojeni tu. Sasa nifanya kama wajinga. Wale wanajua. Lakini wakati inakuja ukweli kidhihiri. Ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Natoa shukrani sana kwa ndugu yangu bwana Thiori hapa. Hao walilipa. Hawakuanguka kakula. Kura yao iliibiwa. Hii ukweli vile vile itatoka.